Rimaykamullaykichik ñaña turiykuna, constitucional willakuykunaman yaykuy kakamuychik. Kuskamantaya hatipaykusun Tribunal Constitucionalpi aswanraq riqsipana willakuykunata. Qallariykusun ñaya, kaymi ñawpariq willakuykuna. Pleno Huñunakuypim iskunkaqa audienciata ruwanqaku hanchis punchawniyuq octubre killa. Demanda competencial niskamanta Tribunal Constitucional Congresoman notificacionta aparachin. Kimsa kaqtaqi Constitución niskamanta wasillaypi yachani hallarinhaña. Estadopa wasinkunapi warmikuna kamachij kanankupaq aswan kallpanchana. Chaynata rimariykamun Tribunal Constitucional pa umalliqnin. Kay hamuq miércoles Huylurchaw hanchis punchawniyuq octubre killam Tribunal Constitucional iskun kutiña audiencia pública niskata hispichimunqa. Internet nentakaman hawachimunqaku llaqtapa riqsiykunanpaq. Hawaykusun. Huylurchaw hanchis punchawniyuq octubre killam Pleno niskapi magistradukuna huñunakunqaku iskunkaq audienciata hispichinankupaq. Chaypim hatipanqaku iskay chunka pichkayuq constitucional mañakuykunata Perú ukusuyukunamanta apachimuskankuta. Iskun horas kimsa chunka minutusniyuq achikyay pachamantam huñunakunqaku. Hinaspa internet nentakama hawachimunqaku llaqta riqsinanpaq. Iskunchunka pichkayuq constitucional mañakuykunata apachimuchkanku Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, Lima, Santa, Puno, hinallataq Tacna llaqtakunamanta. Huñunakuy munaq abogadokunam audienciapi rimariykunankupaq mañakunanku correo niskanta tramites@tc.gov.pe niskaman qillqaykamuspa. Poder Ejecutivo demanda competencial niskata Tribunal Constitucional manta mañarqukurqa. Magistrado kunam ñatantirqamunkuña chay demanda competencial niskamanta hinaspa notificación ta Congreso wasiman aparqachinkuña. Kunan ñataqmi Congreso wasi notificación paqarimusqanmanta pacha kimsa chunka punchawman manaraq aypachkaspa kutipakamunan. Kay willakuypi astawan riqsipaykusun. Tribunal Constitucional wasimanta pacham notificación ta aparachinku Congreso wasiman. Chaypim riqsichichkanku uyarjusqanku demanda competencial niskamanta. Poder Ejecutivo mañarukurqa Congresopa contrampi. Iskay waranja iskay chunka wataman tupaq iskaykaq yupaychasqa expedientewan. Congreso wasi denunciasqa kasqanman hinam tumpasqa kasqanmanta kutipakunan kimsa chunka punchawman manaraq aypachkaspa. Chay hinallataqmi notificación chayarun Poder Ejecutivo kama. Uyarjusqanku demanda competencial niskatam churarjullankutaq Tribunal Constitucional pa página web niskanman. Chaymantapas riqsirqachimullankutaqmi mana uyasqanku medida cautelar niskata. Chaytapas ejecutivollataqmi mañarqukurqa ichaqa magistradokuna mana uyarunkuchu. Competencial mañakuyta uyanankupaqmi suqta magistradokuna votarurqaku. Hukñataq contrapi votarurqa. Medida cautelar niskata mana uyanankupaqñataqmi pichqa magistradokuna votarurqaku. Iskayñataq contrapi. Tribunal Constitucional mi hinalla kallpanchamuchkan warmakunapa yachayninta. Yahañam kaqllamantapunitaq kutimuchkan Constitución niskamantam wasillaypi yachani sutiyuq videokuna. Kimsa kaq taqipiñam hispimunqa Castilla hinallataq runasimipi ruwasqa. Hawaykusun. Kimsa tajitaña videokunata hispichimunqaku. Yahañam musuq videokuna hispimunqa Constitución niskamanta wasillapi yachapanapaq. Marianela Ledesma Narváez, Tribunal Constitucional wasipa umalliqnin hawasqanman hinaqa, hallari watakunamantaraqmi warmakuna Constitución yachayman asuykunanku. Perú suyuta warmamanta pacha sunhuchakunankupaq. Kay semanakunapim yachaykusun Estado niskamanta, hinallataq Estadopa hapaqkaq wasinkuna imayna puridichisqamantawan. Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Junta Nacional Justicia, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, huk yachaykunamantawan.
Ñam yachachkankiña, yahañam chayamuchkan musuq yachaykuna. Castilla, hinallataq runa simipi ruwaskakuna. Lliw challanchik Constitución niskamanta wasillapi yachanapaq. Colombia, hawasuyu wayra wasipaqmi, Tribunal Constitucional pa umalliknin Marianela Ledesma Narváez rimariykamun, hinaspa kayta riqsiykachimun. Warmikunatam aswanraq kallpanchana, Estado pa wasinkunapi hapaq atiyniyuq kanankupaq, kamachiqkunaña kanankupaq. Uyarikus. Warmikunatam aswanraq kallpanchana, Estadopa wasinkunapi atiyniyuq kanankupaq. W Radio de Colombia wayra wasipaq, chaynata rimariykamun Tribunal Constitucional pa umalliknin Marianela Ledesma Narváez. Kaynatam rimariykamun Ledesma Narváez, chunka kimsayuq Conferencia Iberoamericana Justicia Constitucional hatun huñunakuypi. Kay huñunakuytam internet nentakama ñawparirachin Colombia suyupa Corte Constitucional wasin. Iskay chunka tawayuq, hinallataq iskay chunka pichqa punchawniyuq septiembre killapi. Chaypim hatunmanta yuyariykullankutaq Ruth Bader Ginsburg juezata. América del Norte llaqtakunapi yachaq juezamanta. Manaraq wañuchkaspa hatun ruwaykuna sajitamusqanrayku. Conferencia Iberoamericana Justicia Constitucional huñunakuypim niykullantaq Estado de Excepción niskapi democracia hinallataq derechokunapas kallpanchasqa kananmanta. Aswanraq hapaq Corte Justicia wasikunapi. COVID chunka isqun sasachakuykunapa chawpinpi. Libertad derecho usuchisqa Estado kunapim, aswanraq juezkuna llamkachkanku runakunapa derechunta kallpanchanapaq, hapaq atiyniyuq kaqkuna ama pitapas usuchinanpaq. Ñaña turiykuna kaykamallam chayaykamuni runa simipi willakuykunawan Constitucional willakuykunatam hamkunapaq Tribunal Constitucional wasimanta pachapaqarichimuchkayku aswanraq tinkuykanakunanchikpaq. Ama yakunqankichikchu Facebook, Twitter, YouTube nisqakunapipas hatiykamuwayku. Huk punchawña tupaykus.